Muaz ibn Jabbal radhiyallohu anhudan rivayat. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem beyiştin açkışları bul la ilahe illallah dep kübölük berүү dedi. Açkışları degeninin sebebi beyiştin ar bir eşiginin açkıçı uşul kelime. Oşonduktan kelimenin özü açkışlar bolat. Je bolbosa bul kelimede iki bölük var. Biri la ilahe illallah, ikincisi Muhammadur Rasulullah bolgonduktan iki açkış dep aytılgan. Sebebi al ekөө menen gana beyiş açılat. Oşondo ele kaysıl hadis rivayatlarında beyişke girүү jana tozoktun haram bolusu tuuralуу aytılgan bolsa, anda alardın barısынан tayyiba kelimesi toluk düşünülöt. Bir hadiste beyiştin narkı la ilahe illallah dep kelgen. Annas radhiyallohu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayat kılat. Kaysıl bir pende kandaydır bir uwakta gündüzübü je tündösübü la ilahe illallah dep aytkan bolsa, anda anın amal kitebinen günöөлөрü öçürülüp anın orduna jakşylyklar жазылат. Günöөлөрдүn öçürülüsü jana jakşylyklardan жазылуусу тууралуу 1 bölümdün 2 bölügündögü 10 hadiste toluğu menen geňir aytılgan jana uşul tuurasındagy ayatlardan jana hadislerden bir neçe manileri dagı жазылган. Kaysıl manisinden alıp karasak dagı bul hadiste günöөлөр amal depterinden öçürülörü belgili oldu. Albette çın ıklas boluu gerek. Allah'ın ıyık atın göğürök aytuu jana göğürök tayyiba kelmesin okuunun özü da çın ıklasты payda kılıuçu. Oşonduktan bul ıyık kelme ihlas kelimesi dep atalat. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayat kılat. Allah'ın arşının aldında nurdan bolgon bir türkük var. Kaçan kimdir biri la ilahe illallah dep aytsa, anda al türkük termele başlayt. Allah Taala aga tokto dep buyurat. Al türkük tayyiba kelmesin aytkan adamdın günöөлөрü azırga çeyin geçirilelek bolsa, men kantip toktotmok elem deyt. Oşonda Allah Taala boluptur, men anı geçirdim dep aytat. Oşondan keyin gana türkük toktoyt. Hadisçilerde bul hadis tuuralуу talaş tartış bar. Birok Allama Suyuti rahmatullohu aleyhi жазган bul hadis rivayatı bir neçe ıkmada türdü sözdör menen gelgen. Gebir hadis rivayatlarında uşul sözdör menen birgelikte Allah'ın men pendemdi geçirүү üçin gana anın tili menen tayyiba kelmesin ayttırdım. Özü mümkünçülük berip jana özü ayagında merimi menen keçirim tartuulagan Allah'ın marttığı jana jakşılığı kanday gana genen. Ata rahmatullohu aleyhinin okuyası belgilүү. Bir jolu al bazarga bardı jana oşol jerde bir akılnan adaşkan küň ayal satılıp jatkan ele. Alany satıp aldı. Tündün bir okumunda al ayal turup darat aldı da namaz okuy başladı. Namazdın içinde şol oktop ıylagandyktan demi kısılıp ketdi. Anan al küň, hey menin Robbim, senin maga bolgon suyuňa kasam içem, sen maga ıraýymduluk kıl dedi. Ata rahmatullahi aleyhi anın duasını uktu da, hey küň, ey Robbim, menin saga bolgon suyuňa kasam içem dep aytpaýsyňby dedi. Buga al küňdün açusu gelip, Allah menen ant içem, eger al meni süýbegende, anda al saga uşunday tattуу uyku bermek emes. Oşondo ele maga bolsa özünün aldında uşintip turup alıp ibadat kılууga mümkünçülük berбейт ele dedi. Andan keyin al bul ırdı aytты. Tolkundanam sebebi jürögüm güýöt. Tınçsızdanam sebebi jürögüm süýöt. Çıdamım jetpey gözden jaşym agat. Maga beypilçilik kelbөөçüдөй tuyulat. Ey Allah, kusamыңdan meni arıltıp, bul jaşooda merimdülük kıla gör. Anan al, ey Allah, bizdin ortabızda eç kanday sırık algan jok, meni alıp ket dedi da, kıykırganday ün çıgarıp canı üzüldü. Oşol syakty köpdögen okuyalar bar. Allah'dan mümkünçülük berilbegenden keyin koldan eç nerse gelbestigi düşünüktүү nerse. Takvir surasının 29. ayatında mıtıp aytılat. Alamdın iyesi Allah kalabagan bolsa, siler eç nerse kalay albaysyňar.
İbn Umar raziyallohu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılat. La ilahe illallah'tun adamlarına kabırda da, haşır maydanda da korkunuç bolboyt. Alar başlarındağı çаңдарын güvüşüp, tübölüktü kaygı mыңdan kutkargan Allah'a bardık maktı olur bolsun dep aytıp jatışkan görünüştörü menin göz aldımda turat. Başka bir hadiste gelgen, La ilahe illallah'tun adamlarına ölüm aldında da, kabırda da korkunuç bolboyt. İbn Abbas radiyallahu anhu aytkan, bir jolu Cebrail aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga gelip, anın ötü kapalı ekendigin gördü. Andan soň Cebrail aleyhisselam mınday dedi. Allah Taala sizge salam jüberdi, jana mınday dedi. Men anı kaygılуу jana kapaluu görüp jatam, agayın ne oldu? Allah jüreklerden sırların bilet, birok sıy urmat üçün al uşunday sorulardy beret. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hey Cebrail, öz ümmetim tuuralуу menin sanam tınçыбай jatat. Alar kıyamat günü kanday avalda boluşat dedi. Cebrail aleyhisselam, sizdin sanağınız musulmanlar tuuraluu, je kafirlar tuuraluu dep surady. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem musulmanlar tuuraluu ekendigini aytdı. Cebrail aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de erçitip alıp, Banu Salama urusunun söktörü koyulgan mürzöge alıp bardı. Andan soň al bir kanatı menen bir kabırdı çaptı da, Allah'nın ökümü menen tur dedi. Kördön gelişken tatınakay sulu jigit turdu da, La ilahe illallahu Muhammedur Rasulullah elhamdülillahi rabbil alamin dedi. Anan ağa Cebrail aleyhisselam orduna kayt dedile, al kaytıp gitti. Andan soň Cebrail aleyhisselam başka bir kabırdı ikinci kanatı menen çaptı da, Allah'ın ökümü menen tur dedi. Al kabırdan türü suuk, yüzü kara, gözleri sanar kagan adam turup, oh, kanday ökünüştü, kanday uyat, o azap dedi. Cebrail aleyhisselam ağa orduna kayt dedi. Anan Cebrail aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga, bul adamlar kanday avalda ölüşken boluşsa, oşondoy avalda alar turuşat dedi. Jogorku hadiste La ilahe illallah'tun adamdары dep, bul ıyık kelmege özgöçö jakındygy var, özgöçö mamilesi var, jana özgöçö türdü anı menen alek bolgan adamlar tuuralуу aytılgan. Misalı sütçü dep sütkö, ötükçü dep ötükkö, bermet satуучу dep bermetke, muz satуучу dep muzga tiyешеси bolgan jana alardy satkan adamdardy atagan syaktuu. Oşonduktan La ilahe illallah'tun adamdары dep kayrılıuda hiç kanday gümen jok. Iyık Kur'andın Fatir sürösünde bul ümmettün 3 türü aytılgan. Bir türü hadiste gelgen. Jakşylykta biri-birinen ozgondor, beýişke suraksız girүүçüler. Bir hadiste aytılgan. Kim gününe 100 jolu La ilahe illallah dep aytsa, anda anın yüzü kıyamat günü 14 gündük tolgon aydın nurunday bolup nur çaçıp durat. Abu Darda radıyallahu anhu aytkan, kimderdin tilderi Allah'ın zikri menen daima nımdalıp dursa, anda alar beýişke gülüp girişet. Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılat. Kıyamat günü Allah Taala menin ümmetimden bir adamdı tandap, anı bütkül mahluklardan katışusunda çakırat. Andan soň anın amaldары жазılgan 99 kitebi anın astyna açılat. Ar bir kitepten çoňdugy göz jetkenge çeýinki aralykta bolat. Andan soňandan uşul kiteplerge жазылgan nerselerdi moýnuňa alasyňby? Jana amaldaryňdy жазgan perişteler saga adiletsiz mamile kılgan jokbu dep suralat. Al, barın moýnuna alat. Allah Taala andan kılgan günölerin üçün aktanuğa jüölü sebebiň barby dep surayt. Al, aktanuğa hiç kanday jüölü sebebim jok dep jogap beret. Oşonda Allah Taala aga aytat. Jok, anda emes. Senin esebiňde bir jakşylyk bar. Oşonduktan bugün saga adiletsizlik bolboýt. Anan bir kiçinekey Eşhadu en la ilahe illallah ve eşhadu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu kelimesi жазылgan kagazda alıp gelişet da anın koluna berişet. Andan soň aga, sen bul kagazdı tarazaga tart degen buyruk bolat. Al,
көптөгөн чоң китептерге салыштырмалуу бул кичинекей кагаздан кандай пайда болмок эле дейт. Алла Таала бүгүн сага адилетсиздик болбойт деп айтат. Андан соң бардык китептерди таразанын бир табагына, ал эми кичинекей кагаз болсо таразанын экинчи табагына коюлат. Ошондо кичинекей кагаздын оордугунан чоң китептер салынган табак жогору көтөрүлөт. Чындыгында Алланын атынан салмактуу эч нерсе жок. Чын ыхластын таасири пенденин бир эле жолу ыхласы менен окуп койгон тайба келмеси бардык чоң китептерди таразада басып кетти. Ошондуктан адам кайсыл бир мусулманды өзүнөн төмөн деп, өзүн болсо андан жогору деп эсептебөө керек. Себеби ким билет, анын кутулуп кетүүсү үчүн кайсыл амалдары кабыл болот. Өзүнө болсо кайсыл амалы кабыл болууга татыктуу же татыксыз экендиги белгисиз. Хадисте бир окуя айтылган. Бани Исраил үммөтүндө эки адам болгон. Бири таква, экинчиси күнөөкөр адам эле. Таква ар дайым күнөөкөрдү айыптаар эле. Ал болсо мага тийишпей, мени өз жаратуучума кой деп айтчу эле. Бир күнү таква адам ушунчалык ачуусу келип, Алла менен ант ичем, сага эч качан кечирим болбойт деп айтат. Алла Таала ал экөөнү рухтар ааламында жолуктурду да, Алланын рахматынан үмүт үзбөгөндүгү үчүн күнөөкөр адамдын күнөөсүн кечирди. Ал эми такваны болсо ичкен ант үчүн азаптоого өкүм кылды. Мындай анттын өтө маанилүү экендигинде эч кандай шек жок. Алла Таала өзү айткан. Акыйкатта Алла Таала өзүнө шерик кошкондорду кечирбейт, бирок андан башка кимди кааласа кечирет. Ниса сүрөсү 116-аят. Ошондуктан эч бир адам баланча күнөөлөрү үчүн эч качан кечирилбейт деп айта албайт. Бул дегени пенде күнөөлөрү жана жамандыктар үчүн акыретте кармалбайт дегендик эмес. Бул тууралуу Куранда жана хадистерде жүздөгөн жерлерде айтылган. Күнөөлөрдү токтотпогондугу үчүн пендеге катуу эскертүүлөр бар. Хадистерде өтө көп жерлерде келген, кимдир бирөөнүн күнөө кылып жатканын көрүшсө жана аны токтотууга мүмкүнчүлүктөрү болуп туруп, бирок аны токтотушпаса, анда алар өздөрү да Алланын азабына татыктуу жана күнөөкөргө сазада шериктеш болушат. Бул мазмун тууралуу ушул эле китептин Фазаил Таблик бөлүгүндө толук жазгам. Ким кааласа аны карап таанышса болот. Бул жерде дагы белгилеп кете турган нерсе, кайсыл жерде динчилдер күнөөкөрлөрдү толугу менен эле тозоккулар деп эсептеп коюусу алар үчүн өтө коркунучтуу болсо, анда ошол эле жерде динсиздер ар бир адамды анын ыймансыздыгына карабай эле аны көкөлөтүп башчы кылып алышкандыктары да алар үчүн өтө коркунучтуу болот. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айткан: ким динге жаңылык киргизген адамды урматтаса, анда ал исламдын кыйроосуна жардам берген болот. Көптөгөн хадистерде айтылган, кыямат жакындаганда өтө куу жана калпычы болгон Даджал пайда болот. Ал силер эч качан укпаган шумдуктуу хадистерди айта баштайт. Сак болгула, ал силерди адаштырып, фитнага салбасын. Ибну Аббас разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат. Менин жаным анын колунда болгон зат менен ант ичем, эгерде бардык асмандарды, жерлерди жана алардын ортосундагы адамдарды, алардын ичиндеги бардык нерселерди жана жер астындагы нерселердин баарын таразанын бир табагына коюлса, ал эми ла илаха иллаллах келмесине күбөлүк берүүнү таразанын экинчи табагына коюлса, анда келме аларды басып кетет. Мындай мазмундагы маанилер көптөгөн хадистерде айтылган. Албетте, Алланын атына тең келе турган эч нерсе жок. Кимдер аны жеңил деп эсептесе, анда алар өтө бактысыз жана кургалуучулар. Албетте, мындагы салмак чын ыкластуулуктан пайда болот. Канчалык чын ыкластуулук жогору болсо, ошончолук бул ыйык заттын аты салмактуу болот. Мындай чын ыкластуулукту пайда кылуу үчүн машайыхтарга кызмат кылуу керек. Бир хадисте бул хадис сөздөрүнөн мурда дагы бир мазмун мындайча айтылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: өлүм алдында жаткан адамды
la ilaha illalloh deb ayttiruga hareket kılgıla. Ölüm aldında jatıp uşul kelimeni aytkan adamga beişke girүү vacip bolup kalat, dedi. Sahabalar, ey Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, eger munu kimdir biri den soluğu çın gezde aytsaçı, dep suraştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, anda al, beişti mından da göğürök vacip kılat, dedi. Anan al jogorudağı ant içүү tuuralı aytılgan sözdördü aytты. İbn Abbas radhiyallahu anhu aytat, bir jolu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemga 3 kafir adam gelişip, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen Allah'dan başka da Hudaydı tanıvaysın dep suraştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, la ilahe illallah, Allah'dan başka ibadat kılıuga ılayıktуу zat jok. Men uşul kelime menen jiberilgem jana aga elderdi çakıram. Uşul mazmun tuuralı ayat düşürülgön. Anam surösünün 19. ayatında aytgın, kaysıl nerse kübö boluudan ulugurak dep жооп berdi, degen ayat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den uşul kelime menen jiberilgem degeni, paygambar bolgom jana aga elderdi çakıram degendi düşündüröt. Bul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga gana tiyişelүү özgöçölük emes. Balkim bardyk paygambar aleyhimussalamdar uşul kelime menen jiberilişken jana bardyk paygambarlar uşul kelmege çakırışkan. Adam aleyhissalamdan paygambarlardan möürü bolgon Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga çeyin bul ıyık kelmege çakırbagan bir dağı paygambar bolgon emes. Bardyk paygambarlar jana bardyk çınıgı dinler aga çakırışıp jana anı taratışkan. Kanday gana ıyık jana manilүү kelme. Çındygynda ansız bir dağı çınıgı din jok. Bul kelmeni bekemdep ayat düşürülgön. Aytgın, kaysıl nerse kübö boluudan ulugurak. An'am suresi 19. ayat. Bul ayatda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tasdykdoosunda Allah'nın kübölük berүүsü bar. Bir hadiste gelgen, kaçan pende la ilahe illallah dep aytsa, anda Allah Taala anı tasdiktap, menin kulum çındыкты aytты, menden başka ibadat kılууga tatıktуу zat jok dep aytat. Lays radhiyallahu anhu İsa aleyhissalamdan rivayat kılat. Kıyamat günü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmetinin amaldары tarazada bardyk adamlardan amallarынан salmaktуу bolat. Antkeni alardan tilderine gönümüş bolgon kelme, alarga çeyinki ümmetlerge aytуу oor bolgon. Al, la ilahe illallah kelmesi. Bul kelme, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmetinde kançalık köp aytılары jana, mından başka hiçbir ümmette da mınçalık köp aytılbagandygy barına belgilүү. Tarikat jolundagy adamlar 1000 dep emes, 10 milyon dep sanalat. Oşunda ele ar bir şeyhtin jok ele degende yüzdögen okuçular var. Alardan ar biri bul kelmeni gününe 1000 dep aytuunu adat kılıp alışkan. Camiul usulda жазылган. Allah sözün jok degende 5000 jolu aytuu gerek. Birok andan da göөрөөк aytuunun çegi jok. Sufiler bolsa anı jok degende gününe 25000 jolu aytuusu gerek. Al emi la ilahe illallah'tu jok degende gününe 5000 jolu aytuu gerek. Bul ölçömдөр tarikat şeyhlerinin körsötmesine jaraşa göөрөөк je azıraak bolusu mümkün. Menin maksatım İsa aleyhissalam'dan sözün tasdiktap, ar bir adamga aytılgan maşayihtardan tajribaların oşonço ölçömdö bayandoo. Bizdin Şah Valiyullah rahmetullah aleyhi özünün Kavli Jamil kitabında aytkan, anın atası zikirdin baştalışında bir ele demmenen la ilahe illallah'tu 200 jolu aytçı eken. Abu Yazid Kurtubi rahmetullah aleyhi mınday deyt. Men 70.000 jolu la ilahe illallah'tu aytkan adam tozoktan kutulat degen sözdü ugup, ayalım üçün bir ölçömdü 70.000'di jana özüm üçün bir neçe ölçömdü aytıp ahiret üçün kamdap koydum. Biz menen birge bir jigit jaşaçu. Al sahibi kaşf, oliya ekendigi belgili bolçu. Aga beyiş jana tozok görünöt dep aytışar ele. Birok men aga ançalık dele işençi emesmin. Bir jolu al jigit biz menen çoğu tamaktanıp oturgan ele. Bir wagtda kapısından ele al
kıykırıp jüberdi da demi kıstıga başladı. Andan soň al apam tozokda güýüp jatat, jana anın awaly maga görünüp jatat dedi. Men anın uşunçalyk korkondugyn görüp, anın apasyna 70 000 jolu aýtylgan kelmeni belek kılıp berүүnü oýladym jana anın sözünün çyndygyna iş yüzünde işengim geldi. Oşentip men 70 000 jolu okulgan bir ölçömdü anın apasyna içimden unçukpastan tartууladym. Menin kelmeni okuganym jana anı jigitten apasyna tartuulanganym turaly Allahdan başga hiç kimge belgilүү mesele. Birok tigil jigit oşol zamat ele, "Ey bayke, menin apamdy tozok azabından kutkarışdy" dedi. Kurtubi rahmatulloh aleyhi bul okuyadan maga iki payda boldu. Birincisi, kelmeni 70 000 jolu okuunu tajriba yüzünde gördüm. Ekinçisi bolsa, men al jigittin tozok menen beýişdi görörüne işendim dedi. Bul bolgany bir ele okuya. Uşuga okşoş belgisiz bolgan kançalagan okuyalar bar. Sufilerden tajribasında ar bir dem aluu jana ar bir dem çıgaruu Allah'nın zikri menen gana bola turgan abalga jetişүү adaty bar. Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmetinde mınday abalga jetişken 10 milyondogan adamlar bar. Emi İsa aleyhissalam'dan alardın tilderi la ilaha illallah'tu aytkanga gönümüş dep aytkan sözünde kanday gümön bolmak ele. İbn Abbas radhiyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayat kılat. Beýiştin darbazasında "Hakikatta men gana Allahmın. Menden başka Hudaý jok. Men uşul kelmeni aytkan pendeni azaptabaym" dep жазılıp turat. Al kelime la ilaha illallah. Pendege günösü üçün azap boloru köpdögön başka hadislerde da gelgen. Oşonduktan bul jerde eger tübölüktü azap turaly aytylgan bolsa da, buga hiç kanday kömön bolboýt. Birok eger bir baktılуу adam bul kelimeni çyn ihlasy menen okusa, andan soň anın günölörü bolsa dele aga hiç kanday azap berilbese, anda mınday mamile Allah'nın rahmatынан alys emes. Ali raziyallahu anhu Allah'nın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'dan Cebrail aleyhissalam'dın aytkanın rivayat kılat. Allah Taala aytdy: "Albette men Allah'mın. Menden başka Hudaý jok. Oşonduktan maga gana ibadat kılgıla. Silerden kimler çyn ihlas menen la ilaha illallah'ta aytıp gelgen bolsa, anda al menin sepilime giret. Kim menin sepilime girgen bolsa, anda al menin azabımdan kutulat" dedi. Egerde bol jerde da 5-nji hadiste aytylgan çoň günölörden saktanuu şart bolsa, anda hiç kanday gümön jok. Birok eger pende bul kelmeni çoň günölörü bolup turup aytkan bolsa, anda azap degenden tübölüktü azapty düşünöbüz. Oşondoy bolgon günde da Allah'nın rahmatı şartlar menen çektelbeyt. Kur'anda açık aykın aytılgan, Allah şirkti gana geçirbeyt, andan başka kimdi galasa geçiret. Bir hadiste gelgen, kim Allah'a karşı turup la ilaha illallah'tu aytudan baş tartsa, anda anı Allah Taala azaptayt. Dağı bir hadiste gelgen, kim dindi düýneden jogary goýsa, anda la ilaha illallah kelmesi Allah'nın açusun jana karın geltiret. Alemi kim düýneni dinden jogary goýup, anan la ilaha illallah dep aytsa, anda Allah Taala senin gübölük berüň çyndyk emes dep aytat. Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayat kılat. Zikirlerden en jakşysy bul la ilaha illallah. Alemi dualardan en jakşysy bul istigfar. Allah'dan keçirim suro. Anan munu bekemdөө üçün Muhammad suresindeki ayatty okudu. Bilgin, Allah'dan başka Hudaý jok. Bul bölümdün en birinci hadisinde de la ilaha illallah zikirlerden en jakşysy ekendigi aytılgan. Oşonduktan sufiler zikirde jürekti tazalay turgan özgöçö bir baylanış bar jana anın berekesinden jürek arganday kirdikten tazalanat dep жазышкан. Eger aga istigfar dagı koşulsa, anda emne dep aysa bolot. Bir hadiste gelgen, Yunus aleyhissalamdı bir çoň balyk jutup alganda, al anın içinde jatıp bul duany okugan. Kırgızça manisi:
Senden başka ibadat kılууга ылайыктуу zat жок. Сага мактоолор болсун. Чындыгында мен өз жаныма жабыр кылуучулардан болуп калдым. Анбия сүрөсү 87-аят. Kim ушул сөздөр менен дуа кылса, анда анын дуасы сөзсүз кабыл болот. Бул бөлүмдүн эң эле биринчи хадисинде зикирлердин эң жакшысы ла илаха иллаллах, дуалардын эң жакшысы Алхамдулиллах деп айтылган эле. Ал эми бул жерде болсо, дуалардын эң жакшысы истигфар деп айтылып жатат. Мындай айырмалар абалга жараша да боло берет. Кудайдан корккон, таква адамдар үчүн Алхамдулиллах дуалардын эң жакшысы болот. Ал эми күнөөкөр адам үчүн истигфар жана тобо кылуу өтө зарыл. Ошондуктан ага истигфар эң маанилүү болот. Мындан башка дагы артыкчылыктар ар кандай себептерге байланыштуу болот. Пайдаларга жетүү үчүн Алланы мактап даңктоо көбүрөөк пайдалуу. Ал эми зыянды жана кайгы муңду кетирүү үчүн истигфар пайдалуураак. Булардан башка дагы мындай айырмалардын болуусуна бир нече себептер бар. Абу Бакр разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылат. Ла илаха иллаллохту жана истигфарды көбүрөөк окугула. Себеби шайтан айтат: "Мен адамдарды күнөөлөрү менен халак кылдым." Мындайча айтканда талкаладым. Алар болсо мени ла илаха иллаллох жана истигфар менен халак кылышты, талкалашты. Андан соң мен аларды эч нерсе болушпагандыктарын көрүп, аларды өздөрүнүн нафси, каалоолору, динге жаңылык киргизүүлөрү менен талкалай баштадым. Бирок алар өздөрүн түз жолдобуз деп эсептешет. Ла илаха иллаллох жана истигфар менен халак кылуу, талкалоо дегени шайтандын башкы максаты жүрөктү ууландыруу экендигин түшүндүрөт. Ал тууралуу 1-бөлүмдүн 2-бөлүгүндөгү номер 14-хадисте айтылган. Жүрөк Алланын зикиринен бош болгон учурда гана ууландырылат. Эгерде жүрөктө зикир болсо, анда шайтан кор жана шылдың болгон абалда кайтат. Алланын зикири жүрөктү тазалоого себепчи. Мишкат китебинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү айтылган. Ар бир нерсенин тазалай турган куралы бар. Жүрөктүн тазалоочусу бул Алланын зикири. Ушул сыяктуу эле хадистерде истигфар жүрөктүн кирин жана датын кетирет деп айтылган. Абу Али Данан рахматуллаху алейхи айткан: "Качан пенде чын ыкласы менен ла илаха деп айтса, анда анын жүрөгү ошол замат нымдуу кездеме менен күзгүнү сүрткөн сыяктуу болуп тазарат. Андан соң ал иллаллох десе, анда анын тазарган жүрөгүнө нур пайда болот. Ушундай учурда шайтандын бардык аракети жана эмгеги текке кетет. Нафси каалоолору менен халак кылуу дегени жалганды чындык деп түшүнө баштоону жана жүрөккө келген эле нерсени дин жана масхаб кылып алууну түшүндүрөт. Кур'ан-ы Каримдин бир нече жерлеринде мындай абалдын жамандыгы тууралуу айтылган. Бир жерде мындай деп айтылат: "Каалоосун Кудай кылып алган адамды жана Алла өзү билип туруп адаштырып, кулагына, жүрөгүнө мөөр басып, көзүн парда менен тосуп койгон адамдарды көрдүңбү? Эми Алла адаштыргандан кийин аны туура жолго ким салат? Эсиңерге келбейсиңерби?" Жасия сүрөсү 23-аят. Башка жеринде мындай деп айтылат: "Алланын көрсөтмөсүн ээрчибестен, өз нафси каалоосунун артынан ээрчүүдөн да катуураак адашуучу адам барбы? Албетте Алла залымдарды түз жолго салып, хидаят бербейт." Касас сүрөсү 50-аят. Мындан башка да бир нече жерде ушул сыяктуу мазмундар келген. Бул нерселер шайтандын өтө катуу кол салуусу, себеби ал динсиздикти дин сүрөтүндө көрсөтөт. Инсан ошону дин деп түшүнүп алат да, андан сооп үмүт кылып келет. Ал ушуларды дин деп аткарып жаткандан кийин эми эмне үчүн тобо кылып кечирим сурамак эле? Эгер кимдир бирөө зына кылуу, уурулук жана башка күнөөлөргө батып кеткен болсо, анда анын бул күнөөлөрдү кайсыл бир күнү тобо кылып, аны таштоосуна үмүт бар. Бирок качан кимдир бирөө тыюу салынган нерсени ибадат деп эсептесе, анда ал эмне үчүн аны токтотуп ага кечирим сурамак эле? Балким ал күндөн күнгө аны күчөтөт эмеспи? Шайтандын "Мен аларды күнөөлөргө батырдым, бирок алар зикир,
tobo jana istigfar menen meni kıynap jiberişdi. Oşondo men alardy çıga albay turgan torlor menen garmadım dep aytkan sözünün manisi da mına uşunu düşündüret. Oşonduktan din işlerinin ar birinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den jana sahabalardan sünnet jolun tandoo öte zarıl. Alemi egerde kim sünnetke karşı bolgon joldu tandasa, anda al jakşı amal kılуунун orduna күнөө kılıp alat. İmam Gazali rahmatulloh aleyhi, Hasan Basri rahmatulloh aleyhiden rivayat kılat. Maga şaytandım mınday dep aytkany jetdi. Men Muhammad'ın ümmet üçün günöölördi koz kılıp görsetip koydum. Birok alardan istigfary menin belimdi sındırdı. Anan men alarga günөө işlerdi günөө emes kılıp görsetdim. Oşondo alar any günөө dep esepleşpeyt jana al üçün istigfar da kılışpayt. Al günöөлөр nafsinin kalosu, mındayça aytkanda bidattar, dinge жаңылык kirgizүүлөр. Andan soň alar bidattardy din dep oýlaşyp aga amal kılışat. Vahab ibn Munabbih rahmatulloh aleyhi mınday deyt. Allah'dan korkun, sen eldin gözünçe şaytandy gargaýsyň, al emi el jok jerde jaşyrynıp aga başı yesiň da any menen dostlaşosuň. Gebir sufiler aytышкан, Allah'nın çeksiz mehrimdiligin bilip durup da anın ökümdörüne başı ýibö jana şaytandyn duşmandygyny bilip durup jana anın ku ekendigine garabastan aga başı ýiýүү kançalyk taň galyşdyğı nerse.